यो मारगांवचे बेस्ट कॅफे हो तुमकां कम विथ मी लेट्स गो. मारगांव रान अबाउट कसो मातशें मुखार गे जाल्यार तुमी पावतली टू शेफ रॉडविन कॅफे. ओ माय गॉड बितो सो थिंगा इतू वायड वरायटी आनी इतू व्हडलो मेनू चोयन हांव जालें सामकें हॅपी एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज मेड इन द हावस. दिस कॅफे इज सो कोजी एंड सो क्यूट. फर्स्ट वी हॅड दी हॉट चॉकलेट टच फाटल्या येयला आमगेलो रोस्टर चिकन फोकाची सामको बोर आलोलो आनी एक एक करून सगळे आमगे डिशीज पावले दिया म्हणो पेट. माय पर्सनल फेवरेट वॉज दिस वन द चिकन कीश. ओ माय गॉड इट वॉज सो टेस्टी सो गुड. स्पॅगेटी आइस टी watermelon shake, this apple cinnamon pie, everything was too good guys. And to satisfy a sweet tooth, Ami had this pastry along with serradura and tiramisu, and to top it up we had this choco lava cake. Oh my god, sogli alole too tasty. You all need to try out this lovely cozy place in Margao. What are you waiting for? So being here in Margao at Chef Rodwin Cafe. See you all soon. Bye bye.